לא היה כפר בילו? לא, אני באשדוד. אין לו מוח. בית חנן, בית עובד, לא נראה לי אצלך. זה אצלכם עוד לא היה כפר בילו? Dampak rudal langsung telah dilaporkan dan didokumentasikan di Asdod, dekat pembangkit listrik Askalan Selatan Tel Aviv, serta Safat dan Bisan yang diduduki di utara. Rekaman detik-detik rudal Iran menghajar kota Asdod di Israel juga terekam kamera dashcam warga. Videonya juga beredar di Telegram pada Senin 23 Juni 2020. Ledakan besar disertai kepulan asap tebal sempat memicu kepanikan warga dan pengendara yang melintas. Serangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyerangan rudal yang dilakukan Iran ke sejumlah wilayah di Israel, menyusul eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. لا واو واو זה אצלכם עוד לא היה כפר בילו? לא, אני באשדוד. אין לו מוח. בית חנן, בית עובד, לא נראה לי אצלך. יואו, איזה פחד. מה, עינב? השם ישמור, איזה פחד. מה קרה? נפל לידי כמעט על הראש שלי. טיל עכשיו. יואו, מה זה? נראה לי נפילה שם בכנען. יא אללה. יצא מיירט, אבל לא נראה לי שהספיק להשיג אותו. וואו, הנה עוד אחד יוצא. וואי 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 וואי. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.